re tswela pele mui jwalo ka ha ke ntse ke bontsha hore re batla re aperwe ke ditsietsi tse ngata maphelong a rona le bana ba rona. Taba ena e a lokela hore re emele ka maoto hobane maphelo a eme. Etswe maphelo ha eme re a lahlehelwa hobane re iphumana re nka ditjhelete tsa rona tse siyo re di kenya ho bana ba rona ho ka ba fa dithuto ka ho fapafapana, empa qetelong ya letsatsi re iphumane re sokodiswa ke meya ena ya matemona. Jwale maphelo a ema ka nako eo ebile re kgutlela morao. Jwale ke tswela pele jwalo ka ha ke ne ke bontsha hore ke tla tswela pele. Ke na le mme ka diphapusing ka mona, mme ngwaneso dumela. Ntate Mokotjo. O ko leke wa tatamela hape hanyane. Okay. O batla o le morao nyana. Ya mme ngwaneso. Mme ke mme mang? Ke di bone le Thoba. Ke mona o laletsa o bontsha hore ho na le dintho tse o kgathatsang wa ba qetella o fihlile kwano. Ho etsahalang? Ngwanaka o mmakalitse ho tloha ka 2023 ka March. Ke fodelwa le sekolong ho thwe ke le mosebetsing ho thwe ngwana o ile sekolong. Ha ke fihla hae ka re ba mo fetisetse kliniking. Ha ke fihla kliniking ka thola ngwanaka e le thofela a sena bophelo a robetse betheng moo a kentswe d'oxygen. Ra tsamaya bosiung boo ba re kenya ambulance ra tsamaya ra fihla sepetlele ha ba thole letho. Re kgutla hape hosane mara bophelo ba ngwana ha boloke. Aya hape sekolong awa hape sekolong. Ha re fihla kliniking ba re o na le anemia, hana madi mmeleng. Ra qalella he jwale ya ba ntho hodimo le tlase beke le beke o nkuwa madi wa shejwa hore madi ana a eketseha kapa ha eketse ha ntsa fuwa dipidisi. Madi ha eketsehe. O kutse selemo 2023 kaofela. Ho so na le mafu jwale a bo lupus, bo autoimmune disease, ho so kena mafu a mangata jwale ho yena. Hae re ntse re rapela mo re rapela. Ha ntse re rapela ngwanona o ntse a bohla ha ntse a bohla tje o thole ka reng o tsitsinya jwalo ka noa. Mobohlo o wa hae ke mobohlo jwang wa o tseba mobohlo wa mathuela? Ke o tseba mobohlo wa mathuela. Ke ona o? A se o. Wa bohla. Sing ona wa mathuela ke o tseba. Ha re fete o se hlakile. A bohle. Ke hona mo sikitse na dileng tsa theowa teng. Ha se re fihla di doctor di se di re madi a sa lokile. Ha ntse a bohla tjena ho tjhong hore nthwena e ntse e tswa ho yena kapa ho etsalang ha ke tsebe. O bohla ha le morapella? Ha re morapella. Le hloena ha yena le menwana ena ha e tla etsa dintho tse ding tse ke sa di tsebeng. O tla ke sign tsa hae tsona tseo etsa ke bona? Ke sign tsa hae. And then o tla ka nako nngwe a etse di sound tse ka reng fariki. A kokobane a etse ntho tse ding tse ke sa di tsebeng ka tlung ka moo. A raha ke a lwane ha re rapela jwalo a lwane a hlanye ho feta. Le ba kae ka tlung ka nako eo? Ke nna la usiwa ka nako eo. Le bararo ka yena? Re bararo ka yena. Ka nako usiwa o ke motho a rapelang? Usiwa ka ke motho a rapelang. Re mo rapelle. O tla qeta beke ya le right. Beke ya bobedi hape e khutlile hape nthwena. O sa le jwalo hape.
o sa kore ka nako ngwe ha ke kena le nna ke mmono gatshi ka jone na o tshintshile a se ngwana ka ke mo tsebang ke qalelle ke ga ausi wa ka ha re tlo rapella hape ngwana nako ngwe ya thola e re tu le rapele beke fele le rapele o sena letho le tsalang ke be ke tsho ke ga ngwana ka o right jwale ha o qadile hape o tla itshotha melala ho etsa ntho tse di tse ke sa di tsebeng tate tse ke qalang ho di bona e sa lo tloa ka 2023 ka March. Jwale ha o ntso mo tsamaisa mona mo mo isang teng ho thwa ke ho thwe ke moyo o mobe o la ka misa dikerekeng ke la ka misa dikerekeng ba mo rapelle mara ha fitla dikerekeng tseo tse ding tseo ha react ba rapelle mara ska ba react le yena ba nna rapelle a o etsa motho a leshano a nketse motho a leshano ho ba bang ba ruti e hlahele nthwena awe a qalelle hape a etse ntho tseo tsa teng tse bohle a be right hape o ile jwalo wa nna wa ya ha wa tla hore o fumane diphetho a so fumane diphetho ba re ntho e ntse le teng hona jwale ha o tla ema ka matla hore bo qetelle o fitla kwano o reng ha o bua le yena ka ditaba tse tsa hae le yena wa imakalla empa ha wa lora and ha lorile ke hona mo nthwena e bang matla o re o lorang o ile a lora hona le bontate ba bararo ba mo kenyang dintho ka ga setho sa basadi ke motho ene o re nthwena ya tsamaya ka mpeng ya hae ka mona ha re rapela re mo tshwere mpeng e a tloa e ka morao ka mona o re ya tsamaya taba ye ke taba e hlahileng neng hona jwale morao tje kapa e sa le ho tloa ya bontate ba bararo ya bontate ba bararo ke morao ne o kore hanyane fela atametsa tshipio kapa o atamele ntho dipedi fela ba o tseba ka mang wena Lesedi Lethoba ebana sponono se tla kana se kgathatswa ke matemona bana ho etsahalang ha o so ka re phethela na ha ke understand ntwe intshwara jang mara e tla ka ditoro sometimes ke a jesa ditorong and then be ke tswa be ke se right mene ha re tle mona ka 2023 ha e tla o qala o lorile 2023 ha e qala ha ka lora nix pele like e qadile as ne ke na le depression so e qadile mo and then ka kula after depression eo and then kona ne qala lora he ke jeswa fela 2023 and then ka kula worse and then after ya ba fela o kula fela depression e ba kwa ke ha ke tsebe like ke ntho tsa bophelo fela ne ke sa tsebe ne ke na le fear ya future ya ka ne ke sa tsebe like ke tlosela pele jwang ntho tse jwalo ntho tsa bana fela like mara ke re mme wa hao o teng o ntsa o hodisa ha o balele wa o sebeletsa o etsetsa ntho engwe le engwe mo matla ha ya kgonang teng mara ne ke la ka se ka like le nna nka itshebeletsa mara o ntse le sekolo ke ke a tseba so o nona o tloela sekolo o lo sebetsa e ne le ditoro fela okay jwale ha ka mora meferefere eo he ya depression
e qadile jwang ho etsahetseng e qadile fela ka wa fela sekolong ka vetse ka wa fela sekolong ka feinta ha o wele borokong ba hao ho na le ntho tse o no di bona nka re ha ke yo ka re ke shwele ha o tsoa ba re no ho etsahalang ka wena ba re ne ke ka re ke fellwa ke moya ka re ha ke kgone ho hema la ntse ke wile jalo and then matsoa ka a tie le maoto a tie and then be ke tsoa okay ho ile jwalo jwale bontate ba bararo o ba lora neng ke ba lora this year 2024 dikgweding tse fetileng ke kgola bo April ke bontate bo qalang ho ba bona torong ke a qala ba bona ha o ba tsebe ba apere jwang ha ka bona nix mara ke bone ka re ke sepetlele bilane ka re bang operator bona bontate ba fela o no sa bona ho ba apere jwang jwale o ikutlwile jwang wena ka nako ena ba operatang ke utlwa mme wa re ho na le ntho ene kana ba o kenya yona o utlwileng nix ke utlwile fela se ke tsoa seng mpa ka nka re bohloko ka gona le ntho e ka rampa ya ka e tsamayang ya ba kamaramo ya ba kamora mo ke a qalella hape ke a kula ke a wa hape tse etsahetseng 2023 di a qala fatshe mme wa hao bua ka di-sign di tla jwang ha ke tsebe ha ke in control ha etsana ntho ha o ipone ha ke ipone ha ke yo lo ba teng nka re yona e kena ka ga mmele wa ka le nna ha ke sa leo mara ke a kgona lwana le yona moyeng ha ke understand ntho e ke ntse jang mara ke kgola ho lwana le yona hore ke khutle nna hape mmeleng wa but ha o e bone ka sebopeo ke ntho o e filang hore teng mara ke la ka e bona ha i one e le noa e kgolo re le metsing e le noa e kgolo haholo and then ya tena ya nsheba and then ka tshuwa ka hlo e jwang ba bona like di dragon tse tshwanang di moving hlo ya teng e jwalo e ka re apere ya e mutsu tje nka re apere okay e le jwang ka mmala ne le ntsho jwale metsing mo o iphumana o na le boma ha ke ka haro metsi nna ke ka ntle but o iphumana ho na le batho ba o surroundileng o iphumana o le mo UNESCO ba e bua le wena ha e so ka bua ne sa bua o no e bona fela ne ke bona fela mara ene bua ka ntle ho move molomo wa yona nka re ka imagination e re ha ke sa ene re ke taba tsa family ya ka ya gale e tlile ka baka la ntho tseo e kgona ho kena ka baka la hore nkgono wa ka ene le ngaka pele so e kgone ho thola access philong ba ka baka la ntho from the lineage nkgono wa hao tswala mme wa hao e ne le mongaki jwale e tsho jwalo ho wena hore e tlisitswe ka baka la ntho ho e ba nkgono wa hao o la thwasa ho yona ha ke tsebe e tshware ska intsha moya ga itse di aka ditaba tse o di tseba jwang mme ne le ngaka mara ona sa thwasa metsing mara ene le motho ne re rata ho ya metsing hobane ne re kena le postola empa ona sa thwasa metsing o tseba tsela ya hae ya lethwaso o thwasitse ke le nexo ke kgola nexo hlaile o hlaha na thwasa ha o etse a ke etse hobana kere batho ba le ba thwasa le haeba
ha a thwasa ka ho ya metsing a ke ho na le bana ba nkwang ke noka ho na le bana ba thwasang ho bo mongake ba bang empa ho na le ntho ena ho thwang ba parola ha parola o lo parolela nokeng ke hona mo a lonka whatever tlatlang a ifupere tlasa metsi but ke connection le modimo wa metsi hobane lethwaso la hae le be e le lethwaso la noka ba bang ba ya mawatle jwalo ba bang ke ba matamo ho a fapafapana empa kaofela mathwasano ke mathwaso a metsi jwale mme wa hao jwalo ka ha ene le mongake o na thwasisa o na le metjholoko le yena ha o ntso tla hola o labana le motjholoko ene le mmangwane wa ka yaba ausi wa ka o na fehlella ka lelapeng o na fehlella ka lelapeng e leng hore nthwena ke a lelapa jwale wa e bona ho e tsamaile ho fitla kae ke a e bona hore bana bohle ba bananyana ene mokgwa yona bana ba bananyana ha ba hlaha haeba ngwaneno ba ka ba mo kgetha a kgethwa ke sedimo sa metsi ha o no nyalwa wena ke ntata ngwaneno haeba ntata ngwaneo a ka latella hore o be mosadi yae ba monka ho monka gore ba mo bolaya ntata ngwaneo kae ga la ga khawana ngwana na le 2 months ana le 2 months o ntsa phela o ntsa phela magare tsebo kae mago ntsa phela ha hlaile ha mo tsebe ngwaneno wa mo tseba o na ntsa le teng bophelong ba hae ho fihlela a etsa grade 2 okay jwale taba tse tsa hore o la bona Noa mme ya bua ditaba tse di buileng ho yena o no di tseba taba tse o la njwetsa toro eo wa reng wena hai nna re la ga rapela fela hore ka gae ha re rapele ntho ha re tsebe e bolela eng mme wa hao kae mme wa ka la hlokahala ka le masefe 2000 ona sobete mangwane wa hao ana fehlellwa ke mme wa hao o la hlokahala le yena o fehletse batho ba babedi ye mong ke mang e mong ke ausi wa ka o kae o ntsa le teng e ntse le mongake e ntse le monyengake le a utlwana alright jwale wa nna hwa ya jwalo o ntso o wela jwalo o tsoa jwalo jwale ka mora hore o wele ha o khutla borokong o bo o ikutlwa o le jwa mmeleng ke le weak nka gona le ntho ene ke ene e be tsa ka ga mmele wa ka so e sia mmele wa ka o le weak ditoro tse dintle le toro ya o so tsebile jwale hore ka ha bo mme wa hao nkgono wa hao e ne le mongake o thwasitse lethwaso la bo monga metsi jwale monga metsi o re o latetse wena o bo reng wena ka maikutlong a hao hobane ke re le bua ka maikutlo ha se ntho tse tsebang ho bua di bua ka kelello le monga tsona o bo reng wena ho yona next be ke khutla hape and then e leng hore o no amohela se ineng o jwetsa sona o no sa tshoa ne ke sa tshoa o no bona le ntho e tlwaetseng kapa ne ke sa kgone ho tshoa
ne ke sa kgone ho nahana ne ke sa hobane ke toro e ya o laola o itaola. Okay, so ntle le toro eo ke ditoro dife tseo ka wa re fang pale ka tsona? ha ona tse ding ha ke di hopole ha ke lorile ha ke tsoha ke sa e hopola. Alright. Hona le ho ha hopole ena e ana lo ga mme wa ka a ga ska ba sheba noa e molelekisa e ne o lelekisa ho etsaetseng tsatsing leo? Bosiu ha ne ke robala ke lorile nkgono wa ka a tene diaparo tsa hae tsa bongaka. Empa se motho o mo tsebang o mo Empa se tsebella motho o mo tsebang. ditorong o na apere jwang? O na apere a ke tsebe ke skete ntweo se khubedu le difaha le katiba ya boya. Bankwe o tseba nkwe? Se bankwe. A ke tsebe ke boya bo jwang? ka ba kgomo Okay. mara bo brown. O ka nna ba nyamatsane katiba ya nyamatsane ja kala se ka ska- phokojwe jwalo jwalo. So ne ke hlatswa dijana ebile ntorong eo and then khona ka a na eme festereng a re ho nna mara le ka ntlong mara eme pela festera a re ho nna o ske wa sheba ka ntle. So nna ka toro kaya ka lo sheba ka ntle itse ke sheba ka ntle ka bona noa e kgolo. Noa eo le yona ya nsheba itse nsheba ya mpona hore ke bone ya nnelekisa. E tshwana le yona ya no. E tshwana le yona yane. Ya le yona. Ho e bang ka nna ba ke yona eo. Jwale eo lelekisa o iphumana o mathaka e mono mathateng. Jwale se ke iphumana ke le haheng ke kena ka ga lehaha ke matha ke kena ka moo and then e kgola holo ha ya kgona ho kena le nna. Ha o kena ka hara lehaha o boneng ka hara lehaha? Ya ba toro eo ya fela. Ya ba ko fela ha yona. Ntate wa hao o ntsa phela? o hlokaetse le O hlokaetse pele ho mme wa hao? o hlokaetse ka morao ka 2010. E ne le motho a jwang? O na lokile haholo ntate wa ka le ntate lokileng ka tsele makatsang. E le ntate ikokobeditseng haholo. Mme wa hao e ne le motho wa bohale? Ne le motho wa bohale. Okay. O na rwaka? O na le bohale fela? O na le bohale. Alright. Ho na le lo le tsebang ka satanism? Ha o so utlwele ntho tsa di satanist? Ke a di tseba ke a di utlwela mara ha ke tsebe botebo ba tsona. Sign e mme wa hao ana re bontsha yona ho na le letho lo le tsebang ditemaneng tsa satanism ka sign eo? Ha o e tsebo ke ama satanist? Ke tseba ile ya sign language ke e minang hore o rata motho a etsa sign eo mara ya bo satan ha ke tsebe. Ha o e tsebe. Ngwane wa hao o na le nako e kae o setse ditaba tsa rona morao? Ho tloha le santsane le sekolong sa theta. Ngwana motho a kgale mo. Ke motho a kgale tete. Ngwane wa hao o no sko ba o le ka ho bona hore na ha ntsa wela jwale ho tloha bo 2023 inoba a ka nna bana le ditlhaselo. Ha ona nako o no ko buile yena ka ditaba tsa meya le matemona jwalo. Ga bua le yena mara hangata re bua fela be re rapela hobane hantle ha re tsebe go santse re tse jwang. Re tsele le hona re sa tsebeng hantle ntwena o etsa jwang ha e kene ngwaneng.
hobane kaofela batho ba botsa ba o bolella hore o rapele ra rapela mara ha ona phethoho. Jwale ena ya hae ka mokgo ke mametseng ditaba ka teng mmui le yena o tla thusa lapeng mono no e bontsha e le ntho ya lelapa ya moya e ne ba mo batlang hore a kene ka hare ho nthwena e mme wa hao a na le yona. Ausi wa hao o na le bana ba banana? Ha ona a kileng a angwa ke meya eo ya bothuela? Lebaka e lapeng banana? 5 kaofela a lona le le jwalo le na le bana ba banana? Kaofela re na le bana ba banana. Ha ona e ileng ya tsholohela ho yena? Moya? Wa bokoma ho bana bana beno ba bang? Hona le o mong o chobos baka? Baneng ba bona. Ntle le ona wa mongake e le sa utlwaneng le yena. Hona la uswa ka moholo ngwana hae o na entse mosebetsi kgweding tse fetileng a re mme wa ka o rametse mosebetsi jwale ke tsebe kapa o kopana le bokoma ka go batla ba mokoma le ena a ke tsebe. E leng hore ntse pota ka hara lelapa. Le a kereka? Ra kereka. Ke le tsamaya kereke efe? St. John. St. John ke kereke ya moya le yona? Mara e ke tsamayeng yona a se ena bo Memankubo ke St. John fela ka re e re kereka lebitso. Empa e blue and white le yona? E blue and white le yona. E sebedisa metsi a kere? Ha re etse letho wa tseba ntate kerekeng eo. Le na le phala? Phala ha re na tsona ho sekete ena e re leng ho yona mara e kgolo kwa Mafikeng e na le phala. Empa ke kereke ya metsi. St. John ke kereke ya metsi. Ke batla re dumellane. Le haeba lona kerekeng ya lona ho sona le tse ding tse le seng le sa di etse. Empa motheo wa kereke ke motheo wa kereke ya moya. Okay. Batla e le tshopodi thatanyana taba ena. Empa ke a utlwa ke utlwang ko hore na sena se wena o se batlang kapa o gore ke botse ngwanena pele ke tla wena dinthong tse kaofela tse o etsahallang o na le maikutlo ka tsona? A reng? Like ke utlwa bohloko hobane ke batla ho qeta sekolo. Ke qete sekolo dintho tse di ke di ntlohelle ke phele like bana ba bang. Kona fela maikutlo o nang le ona. Ha ho ka thwa o na le moya o tlameha ho lo thwasa teng o ka re? Ka nnete nka hana. Nka se kgone. Ha ke batle ho kena nthong tseo. Tumelo ya hao e o fang wena? Tumelo ya ka? Ho ntate Modimo. Emfa bophelo, emfa tsohle. Emfa kgotso le ka ra mathata a mangata ke na le kgotso, ha ke be frustrated. Ke emetse fela like karabo tsa ntate Modimo le thuso ya hae fela. O motho a rapelang? Ntate. Ha o rapela ka tsela e jwang? I can understand. O ko bitse lebitso la Jesu kapa a tlo ba na hona le dithapelo tse batlang di fapane tse batho ba di rapelang
o motho a ba le bebele wa tseba ka ditemana hanyane o latella lemo tsa hao jwalo jwalo. Ke rapela ka lebitso la Jesu, ke a bala Bible, ke ya kerekeng le ya bazalwane ke ya kerekeng. Ke kena eo e bilane haholo hona jwale. Kereke tsa bazalwane. Mopholoso o tsamaya kereke ya pholoso o kile wa pholoswa? Bala ba o fa pholoso jwang mohla ba o fa pholoso? Bale ba etsa hore ke amohele ntate Jesu. Ka tsela jwang ha ba o fa dithuto ko re ba disetse? Ha ba tlo wa medisa morena Jesu bale ba reng ho? Bale ba re like lahla tsohle setsa lefatshe o amohele Jesu, and then ba ntlotsa ka oil, and then ba o tlotsa kae ka oil? Hloohong. Ba ntlotsa ka oil, and then ba ngrapella he. Ba o kolobetsa ba soka ba o kolobetsa? O la kolobetswa motho yo tlhaong ya hae? A kolobetswa kae hona St John? Nexa tsamaya St John ka nako eo. A tamela hanyane? Nexa tsamaya St John ke lebetse kereke bitso la yona se le kgale. Okay. Bala mo kolobetsa a le monyane mo. A le monyane. Alright. Jwale o tsamaya kereke ya pholoso? Kae hona Orange Farm? Hona Orange Farm. Maikutlo a hao ana o fang? O no mmona ha le mo a sile kereke ya hao kapa le yona o ntsa e tjhakela ho etsahala jwang? Wa e tjhakela ya ka mara ha e rate, o rata ena. Le nna ke mo ratela eo ya pholoso bane e mo ruta ho rapela. E leng hore kerekeng ya lona ha le rutane ho rapela, le ruti bana ho rapela? Ka hona ke rente o tsa di kereke ha di tshwane. E bua fela. Kerekeng ya ka ha o e bue hampe a kereke ka mokgwa ke tsela tsamaiso e tsamayang. Kerekeng ya ka nna thapelo ya teng ke ntate wa rona mo hodimo. Ha ba bue ka Jesu? Re bua ka ena ha se re shomaela jwale re butse mangolo. Okay. Re qetile. Jwale ke be ke bona hore nna le nna modimo ke mothotsi ha ke bua nnete ke mothotsi training. O ya mosebetsi? Ke ya mosebetsi. O rerelwa ke bazalwane mo? Ke rerelwa ke mapostola. Mapostola ana scoop? A scoop wa tloko. Hore o qetelle o kereka o fumane pholoso ya hao training? Ke nentse ke kereka ke le kerekeng mara ntho e ka training ne ke sa e thole ka ra kereke ya ka. Yane training e tsamaya le wena? E tsamaya le nna. Okay. Le fangkhedi ya bona kutlwa empidisa. So ke ha ke tla hola moyeng le nna ke hotse moyeng ka nnete ya ke batla bua leshano ka training. Ka training. O so kgona ho rera le wena? Le nna se ke kgona ho rera. O so paka le wena, o tseba ho paka? Ke tseba ho paka le nna. Alright. Jwale training le a kopanela fela ka tshebeletso ha le training e fella mo ha iyo hae? Ha iyo hae. Hae o tshwantse o ye St John? O ye St John. Alright. Empa le haeba o ratela ngwane wa hao kereke ya kenang empa wena o le siyo ka hare ho yona hobane motho ena o ntsa le tlasa boikarabelo ba hao ha so ikemele teng o ikutlwa jwang? Ke a tjhaka ke a tsamaya le yena ho ya moo. Ba o tseba ka moo? Ba ntseba ka moo. Alright. Ha o so ikutlwe wena hore o lo inehela ka moo kapa ehlile ha e tsamaye le wena o bo ya o iswa ke yena? Ke be ke iswa ke yena ke a rata le yona mara ke ha e so fihle man. Ha e so fihle mole hore nka lahla ka ho bona ka kena ho yena moo. Jwale o reng ho nna? Ke re haeba no na le tselo ka nthusang ka yona ka moradi wa ka nthuse. Ha mme wa hao a o rwala a re letla mo kapa ona ntsa o jwetsa ka nna le peleng letla mo o ntsibile jwang wena? O ntjetsitse ka wena? Kgale kwa kapa hona jwale tje? Hona jwale. O reng ha bua ka nna?
o ntjwetsa fela hore like re tlo tla ho wena re tlo kopa thuso. ya taba tse tsa hao Ee. wena wa ska mmotsa gona motho yo o tla re thusa jwang Ke mbutsitse hore o tlo re thusa jang mara ha re tsebe. ska swaba ke ka wa ditlhong a kre ke yona taba e ke batlang ho utlwa eno gona o itseng ho wena Mara ha re tsebe thuso re tlo e thola jwang. Re tshepile fela hore like re tlo thola thuso. le tshepile Ee. kerekeng ya hao nako ena o ntsong o wela baruti kapa bomme ba baholo ka hara kereke ha le dutse fatshe ba dutse fatshe le wena ba ne ba o tshedisa ka hore Bana ba ntjwetsa fela hore ntho tsohle di a feta dintho. I never keep phile bophelo bo for bophelo ba ka kaofela. E tlo feta le yona ntho e. Ene ka nnete e la ya kgutsa hanyane, e la ya stop hanyane. Howa ha ke sa wa at all. Ha ke sa. Ntho e setseng fela ke e nsetse morao ya ditoro. Le ya utlwa nkare ke a kula jwale hape. Nkare ke tla tshwara ke mafu ene ke tshwere ke yona last year. empa ha o ko bo utlwa di-voice di bua le wena Ha ke ditoro tsena ke fela ditoro fela. tsa nwai alright o jwetsitse mme wa hao hore ha ke mongake nna ha ke moruti ha ke moprofeta a ke go jwetsitse jwale ha ona letho le ke le fang batho le tshwarehang tumelo e ke nang le yona ke ya hore ha o tile o hloka thuso modimo wa utlwa le manyeloi a utlwa rona re apaka fela ke morumi wa nna ka hara leeto ho phaphamisa bana ba modimo ka meya ena e re hlaselang le ona o no o hlaselang ke karolo ya meya e re hlaselang e kenyeleditse le meya ya matemona wo ko utlwi ka matemona a ke re wa ba bona kerekeng ya hao mono bana le ba rapella bana le matemona a bua ebile a rwakana matemona ka jwale ke karolo le yona meya ena kapa moya wa noa ena e o setseng morao jwale nna ke re wena fela a ka ipholosang ka hara boemo boo o ntso utlwa wena fela jwale ke tlo o fa tsela ya ona o tlo ipholosa jwang ha re di bui ditemana tseno mona hobane ha re batle ho phehlela mashodu maatlanku le matemana re mamela ba mamela taba tse tsa rona kgaitsedi hore na re ntse re plana eng kapa re tseba ha kae hobane matemona ba tseba hore ha hona letho le re le tsebang jwale ha re ke ra ba fa hore na re fuwe eng ba tla ba le alternative ya hore na ba ka re di fita jwang jwale ha ba tlameha ho ka tseba hore na re tsebang ha ke re ke a o garanta nna ka nama empa modimo ya nrommeng wa utlwa ha ke etsa dikopo ho yena
hana nako ya hore ka 5:15 o tla be o tswile diphateng tse tjhesang. Ke ka ho ke reng ke wena fela a tla itokolla ditlamong tsena tse o leng ho tsona. Nna ke tlo o beha fela ka hara tsela. Ra utlwana ke ntate. o ntso utlwa ke re mme? Ke mametse. Fela motho ha a bewa ka hara tsela o tlameha hore a be patient, a be le pelo. Batho ba bang ha ba be le pelo. O batla ha fuwe moriana a qeta ho nwa a fole. Athe ha o thwa moriana kuna o tla o nwa hoseng, motshehare le thapama. O tshwantse botlolo eno o e qete ka nako e nngwe. Ke go tshwarwa ke sefuba. O thola hore botlolo ena ya fela, sefuba sena se hana ho tsamaya. Jwale le ditaba tsa modimo di jwalo. Ha o bolele hore ha o rapellwa kapa ha o rapela, tsietsi hang ha o qeta ho rapela e tla o tlohela. Ke ka ntse a tsamaya matemona a o kgutlela hape neng. Empa o ntso dutse thapelong. Jwale ke ntwa se re se rapellang, re be re rapella hore meya e ske ya re hlola. Hono ha o bolele hore meya e tla dula e le siyo. E tla dula e le teng, empa e ske ya re defeata. Wa nkutlwa akere? Jwale nna ke tlo fa tsela fela ya hore na o lwane ntwa ena e o leng ka hare ho yona ka tsela e jwang. O ka reng mme ngwaneso? Hey ntate, nka leboha hobane ke matswalong hobane ha e manifesta ntho ho yena ha bua a sa tshwere ke ntho e re ha no etsa 9 o tlo etsa 19 tse ka di 4 tsa September. O bela at it's 10 23 ha no fihla ha no etsa 9 ha etsa 19 fela wa shwa. Ba re ba tlo nka. Ntho ena ke re bua ka hare wena. Wena ha o e utlwe. O utlwa mme wa tshwa akere. Ba ga ha etsa 19 ba tla monka. Ba tla ke re bona. Akere. Rona ya re beileng ka tsela ka hara tsela e sale a ntsa a re tshepahalletse nako ena kaofela. Ha hona le mohla a kileng a re phoqa. Le kereke yane o e kenang, a ke re moruti o re a re tshepisitseng wa tshepahala. Ha hona le ka mohla a kileng a re phoqa. Tsohle tse re mo kopang tsona wa re etsetsa. Empa ha o bolele hore lefu ha leyo. Empa lefu le rerwang le keke la phethahala ha fela re tsamaya le yena. O ntso utlwa ke? Ntate. Le sekolong o tla pasa, o tla qeta. Re bona hore na o ya tertiary jwang. Ha re tlo tla re emiswa ke dinoa tsene di fehlella bonkgona rona mona. Nna ke tswa lapeng le jwalo, ha o moo. Le nna ke tswa moo nthong tsa mofuta ona o. Ke nna ba ile ba ntlama maoto le matsoho, ha ke tsebe le mosebetsi le monyako wa feme ha ko tsebe. Ke la panolla kgale. Bane ba re ai wena lebala. Ka ra haeba mosebetsi kwa lona ho lokile. Salang lona ke tla tswa le mona. Mme ke ile ka tswa le mona. Jwale ke le ka ho tiisa ka hore ha hona dibupuwa lefatsheng lena la ba utlwang, e sitana le lefatsheng la semoya tse sa bupuang
ke ntata rona ya mahodimong. Hono ho bolela hore ha hona sebupua sefe kapa sefe se nang le matla ho feta matla e ntata rona ya mahodimong a nang le ona. Le medingwana di-gods re jwale wena motho wa ma 2000 bontate gods bana ba banyenyana ho father god ha bana matla, bana le matla ho batho ba dumetseng ho bona, ha bana matla ho batho ba dumetseng ho father god. A tere le tshwa jwale jwale dikarolo tseo kaofela ha tsona o tlo ba mme hosane le wena o ya dilemong tsane tse mme wa hao a leng ho tsona, o tlo ba le bana, o tlo nyalwa, ke ntho tse re di batlang tseno ho jwala ke ke dintho tse re di batlang. Ha re batle o tshwane le ba bang ka lelapeng ba sa kang ba atleha ho fumana dintho tsena tse re buang ka tsona. Le ha re batla hore o di fumane, ha re batle o di fumane ka tshutshumetso ya hore o tlamehile o di fumane le ha o sa tlo di fumana ka tsela e hantle. Re batla ntho e nngwe le nngwe e tle hobane wena pelo ya hao e labalabela hore ho be jwalo akere. Jwale ntho e nngwe le nngwe o e labalabelang ha fela o tshepile Father God, o dumela ho Father God, o tlo e fumana. Ha o e fumane fela, o tlameha o no o shebe ka mona hore ntho tse ke di labalabelang, ana mme wa ka ke mo fa hlompho e mo lekaneng le tsebe ya ho utlwa. O ntso utlwa ke leng tsebe ya ho utlwa ha bua le wena, leng le hlompho le ho mo hlompha, hobane ke yena fela motho a ka etsang hore o fihlelle dintho tsena tseo di labalabelang. Hobaneng ke tjho jwalo? O kena kereke ya hao ya pholoso, ha o ema ka pele ebile o a o felehetsa ho ya moo hobane e ratwa ke mang? Wena. A kereke ya pholoso e ratwa ke wena. Empa o etsang wa o support-a ke. Jwale hono ke sesupo sa hore o fa lerato leo le hlokang. Hobane ha ne le mme mong o na tla re ha o ye moo, re ya kae? St John. So o ntsa o fa karolo ya hao e o tshwanetseng hore mo pelo ya hao e utlwang e rata teng o fumane dikarolo tseo. Jwale ska mo phoqa he, rona o ka nna wa re phoqa ha ona taba, empa ska mo phoqa hobane o tsoa hoseng o tsoela wena. Ha o no le siyo o no sena ntho ene tla mo qobella le ga e training. A ke re wa bona, ha a tswa ka tlung o tswela wena. Ba mo manya mane ne ba mo koba, ha ke go tla kgathetse mehlae o baleile lo soka pitsa papa wena. Ha o jwale ebile o sa mamele, ha itse o etse tjena o thola o sa etsa, o etsa ka nako ya hao. Ha o jwale so ntho tseo kaofela kgutla le wena mekgweng so that o tlo tseba ho bona bophelo bo monate hobane wena o motswalle wa mme wa hao. Ka tlung le arolelana ntho e nngwe le e nngwe,
jwale meya ha o sa etse ka tsela ena ke tla o laela o etse ka yona e tlo o hlwehisa mmao e tlo re wena motho ke moloi o lebelle ntho tse jwalo yona nwa e ntse o setse morao e tlo re motho yo ke yena tlo o bolaya o sa jwale o tshwantse re kgaole maqhama pakeng tsa hao le nwa ena ha re tsebe le hodimo le nkgona wa neng a le sebelletsa le tsejwa ke yena ebile o no le siyo ha o mo tsebe le o mo tseba akere o utlwa fela ka pale ho ntso ho thwa le o mo tsebella ka dinepeng ha o jwalo jwale nkgono eo o neng o mo bona dinepeng ke yena eo no mo bona le ditorong ba tshwana empa next soka ke bona le snepe seo and then before ke logile toro eo and then after loga toro eo mwa ka mpontsha snepe seo hore na o bone nkgono a tinne tjena ka bona le a tinne le jalo le ka wa mona e le yena exactly alright tshwarelo o so mo tseba akere se ke mtseba o mo tsebella ditorong le senepeng o ka reng ha o phethela kgaitsedi yaka he ke phethela ntate ke a shwa ke tlile ke sena matla mara ke a utlwa gore ha o ntse o bua le yena moradi wa ka ke fumana matla a matjha hobane se ke felletswe ke se ke sa tsebe gore ke tlo etsa jwang mara wa tseba ho thutumelo e ya ka ho utlwa jwale ha ntse ko mametse ke utlwa ntlatsa ka matla ke bana le tshepo ya gona le more yang teng ha re lebo o ka reng fela he wena nna le nna ke utlwa ke na le matla ke na le mafolofolo a o etsa ntho tse tlo ntjwetsa tsona hore ke di etse ho hlola ntwe hore se ke a hlotse khutla phelong ba ka hape alright mo ilapeng se ke kwala hona mona hobane jwale ha re bua le bana ba rona ha re tsebo ka bua dintho tse tshosang kapa ra ba buela ditaba tse ba sa di tsebeng tse ntjha kapa hona ho ba bontsha lehlakore le leng le banyaneng ha ba lore lo ra hore hona le dintho tse jwalo hodima lefatshe ha se dintho tse ngata tse tibileng kapa tse thata tse re ke ra buang ka tsona ha re le platformong mona haholo ha re bua le bona hobane ke batho ba ntseng re ba aha ha ba tlameha ho ba exposed dinthong tse leng hore di bolaya le batho ha re tsebe ka hodisa bana ba tlo tsebang hore batho ba bolawa le ona ba bolawa jwang re hodisa bana fela ho ba hlokomedisa hore hona le dintho tse tjena le tse tjena mme le tsamaelle hole le tsona jwale se ke kwetse he taba yena ya letsatsi la kajeno ya morwetsana mona le kgaitsedi ya ka mona ha re boneng hape bekeng e tlang ke a leboha